1992 жылы Каракол шаарында ачылган Хусейин Карасаев атындагы Ысык-Көл лицейинин алгачкы күнүнөн бери 26 жыл кыргыз тил мугалими кесибинде иштеп келген Иген Асаналиевди жалпы педагогикалык жамааты жана окуучулар ардактуу эс алууга сый урмат менен узатуу азем өттү. Ушул лицейдин адын чыгарган 26 жылдык тарыхы бар лицейибизде en маанилүү иш кылган менимче mugallimlerimiz, özgöçü şu mugallimlerin içinde buna lisey menen tarihı bir bolgan Igen ağayımız turup atat. Oşo Igen ağay kılgan uga çeyin öyde ana hizmet kılgan ecemiz turat. Siz iki önünüzde dağı razılık bildireriz, tazim kılavuz. Liseyden direktörü Igen Asanaliyev'tin emgek yolu, mugallimlik tecrübeleri, okçularga, kesipteşlerine kadir barkı, degele insandık özgöçülüktörü jönünde pikirini ortaga saldı. Igen ağay bizdim ardaktуу mugallimlerimizden liseyi açılgandan beri iştep gele жатат. Biz oşonu sıylap, şu köçmenler oyuna tuş gelgen şu vaqtda buna gün çıkıp atat, ayabay jakşı gün bolup, ağaydı sıylap biz pensiyaga es alууga çıkarabız. Ağayın ömrü uzun bolsun, densoğukta bolsun. Oşonun artında жүрген ejekemize razıcılık bildiremiz. Ağayga razıcılık sebdegende kançalık okuyucular andan bilim alıp, anı örnek alıp, anın kesipteşleri dağı onu örnek alıp, alarga ağay emes ata da olup kılgan için razıcılık bildiremiz. Rahmat. Uzatуу azeminde kesipteşleri bütürüp ketken okuyuculara жылы сөздөрүн arlaştı. Lisey жетекчиси Igen Asanaliyev'e ardaktуу mugallim namı жана анын төш белгисин көкүрөгүнө ийди. Республиканын Сапат билим берүү борборунун ыраачылык каты тапшырылды. Бұл күні Ысык-Көл лицейинин шахмат жана Тоғызгоргол классына Igen Asanaliyev'tin ысмы берилип, ал класста дагы пикир алышуулар болду. Балдарды көргөнгө, мугалим коллективтерин көргөндө бең негизи биринчи ыраачылыгымды билдирип атам. Мен ушинтип узатып аткандыгына. Андан кийин өзүмдү бир кандайдыр бир бактылуу адамга тарчылып атам. Эми адамды кеткенде Kaydan geldin araşık деп koyu limit bolsa da unutmaydı da. Şimdi uzatkanda çok rahmat. Igen Asanaaliyev Kırgız tili mugalimi gana bolboston, okçularda uluttuk sporttuk oyunlarga dağı kızıktırıp, üretip gelgendikten çıgan oyuncular çıgıp namız korgogondora az emes ekendigi dağı aytıldı. Turatbek Rahmanov, Altınbek İsaev, Karakol şaары.